Atongoria matiganite kaunti-ini ya Nyeri ni mathiite na mbere na gutugiria wira uria urarutwo ni thirikari hari kuhukia turia nime turia turahinyiriria murimi wa kahua na majani. Gavana wa Nyeri Mutahi wa Kaiga akiuga irio cia majani na kahua kaunti-ini ya Nyeri cirathie na mbere na kuhuka ni arimi gukua ngoro. Akiaria thukuru-ini wa thekondarĩ wa Mutito gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mukurwe-ini, munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua augite thirikari nĩ mũrĩkĩte mburuka 17 arĩa makoretwo makihinyĩrĩria murimi. Mburuka katikati ya mkulima na mwenye kukunywa kahawa ndio wanakula pesa ya wakulima, na wamefinya wakulima miaka mingi. Rais wetu William Ruto alinipatia jukumu niongoze hii vita ya kuondoa hii watu karibu 17 iko kati ya mkulima na mkunywaji wa kahawa, wote ni waondoe. Ndio ile kitu walikuwa wanakula hapo katikati, hiyo watu 17 irudi kwa mkulima. Rigathi augite tariki 3/7 mweri turorete ni maharĩrĩirie gĩikaro kĩa mwenya kaunti-ini ya Meru kuria atongoria othe kuma o kaunti iria ciothe cirimagwo kahua na majani magakorwo hamwe niguo kwarĩrĩria na gwetha kĩhonia gĩa gũtũra thĩinĩ wa sekta-ini. Conference ya stakeholders wote katika Kenya tutakuwa siku 3 pale Meru. Wajumbe wote watakuwa pale, maseneta wote, magavana, wakulima, wauzaji, marketers, kila mtu watakuwa pale. Na baada ya hizo siku 3 tutaamua ni nini tutafanya. Ni marekebisho gani tutafanya katika sheria zetu. Ni mikakati gani tutaweka ndio turudishie mkulima wa kahawa heshima yake na pesa kwa mfuko. Oho ni athiete na mbere na kuga ndagutigithiria bara ya njohi na ndawa cia kurebia, kiuga ni agutigirira gitaru gia gatagati ni kiehanda na gutigirira aikari ni mahota kwirugamia kiwonjoria. Ngiribotera Kameme TV kuma wa Mutito gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mukurwe-ini kaunti-ini ya Nyeri. Njitagwo Wahu wa Ngugi.